Mahana api i New York, te refarereito te priteni mo i tei Broderson ap e hia i te depute Steve Chailloux i te tiau te haunui a Nicolas de Rivière. Roto i tāna pia o hupar a, ta pria tui te whare ap ora hau amui, e tau apraur a T.A. Maurohia in haha oi, no atu tāna ore rote imhai te hi ora at mo ti au te tawenuira atira, a ita te tiau te haunui huri tua i te hau whenua. Aita wa tupu mai te ia apraura e te i ano te Frani te hau amui o Nicolas de Rivière wa amaururu whahau i ana no tōna tiara mai inan heira i roto i te tomi te maha wa hapapu atu avau i ana tō matauman a hepo iha no tato no Frani shoa no te mea te huru parau tāna i tui mo i te hau amui wariro te ria e mananora a e ino a no te tei atu mau whenua i roto i te i tomi te maha. Roto i te i wharereir a, wariro te preteni hau whenua e au haparau no te taa atu ar au te mo pupu poriti tau te whenua nei, e hape i hoa te mana o e nā te i ti a o te hau nui e arata i atu ai te mo awai a poritita. Te i tata o Nicolas de Rivière e hupa no ona no te hau Frani. Te mau tau araparau hohonu e tupu ia rotopu ia au e te whatarera ahau o te hau Frani e te peretiteni o te hau Frani. Te i mau hepeto mai hare maira e tā mai o tātou nei o Hervé Berville, whatere hau pai o te moana, parerei whahau vau te i mau whatere hau o Le Cornu o mo Darmanin e tuputo o te tei wharere e te peretiteni o te hau Frani. Papu i te roar au te i hope a hepe toma te tamo noara te mo apora a hupa te preteni mo i tei Broderson, hau te hui rait whenua a tapati nei.